Can you? Yeah, sure. Could you read? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sampai. Adinda Teresa bisa bersyahadat terlebih dahulu. Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. lanjut. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, Astagfirullahaladzim wa sadaqa Rasulul Karim. Selanjutnya latihan dulu Pak. Pelaksanaan ijab kabul. Latihan dulu Pak. Salaman. Iya. Salaman. It just, yeah. It's not ceremonial, by the way. It just trying. Yes. Salaman.